بەڵێ قەرەبووکردنەوەی زیان لێکەوتوانی دهۆک کەم پرسە گفتوگۆکەی لەگەڵ بەڕێز سەربەست لە زیین بەرپرسی مەکتەبی ڕێخستنی پارتی لە دهۆک بەڕێز سەربەست لە زیین ئەم کاتتان باش سلااو و ڕێز بۆ تەکێکی سەربەست سەربەست ئەزوەیەکەی وەکە خودی دەرکەتن دخوازم بناو بکەم یانی خودی دەرکەتنا سەرۆک بەرزانی لە مڵاتی خوا چاوا هاتە پێشوازیکردن ئەv خودی دەرکەتناکو به فەرمانە سەرۆک بەرزانی هاتی کرد. بەڵێ زۆر سپاس وڵڵاهی ئەوە ڕەنگە جۆرەیەکی نەبیتن بەلکی gelek جارە بەردەوامی جەنابێ سەرۆک بارزانî بەڵێ دەنگ نایەتەوە بەڵێ فەرموو گرفتێک ئەگەر هەیە با چارەسەریکەین هەمی وەختێکی جەنابێ سەرۆک بارزانî خدانê xelkê Kurdistanê hatiye naskirin û yê hatiye diyarkirin û rolekê gelekê berçav û bilindiyê dîtî wekû merceek û raberek û pêşewayekê gelê Kurdistanê ew metirsiya Daişê li ser Kurdistanê çêkirî gelek mezin bû yanî li ser hemî dinyayê tesîra wê hebû dîsa cenabê Serok Barzanî wekû erk û wekû mesulîyetek û wekû هات و بۆ خودانê Kurdistanê û xelkê Kurdistanê û serperiştiya pêşmergeyê kir bû parastina herêma Kurdistanê her gava metirsiyek nexweşiyek bête rêka xelkê me jî dîsa hemî wexta cenabê Serok Barzanî bi xwe yê hatiye serxet û yê rolê xwe yê dîtî û fermana kirî xelkekî dîtir ku karê cêbecêkirinê bikin û bişên hindek ji meynet û hindek wan nexweşiyê ku xelkê me tûj bîtin lê sivêk biketin ev berdewam jiyana cenabê Serok Barzanî da hebûye û elhemdülîlah heta nû keşiya berdewam e û em baweriyeka mezin me ya hey jî dê heriya berdewam bîtin pêşê wey و ev karesata li Duhokê jî çêbûyî bi rastî karesateka mezin bû و evê şêwazê ku piles hatiye cêbecêkirin û ev xelke hatiye qerebûkirin û bername û bû hatînedanan û karê sertêtekirin bû timamkirina xwînaxê dahatî jî bi rastî rengvedaneka geleka mezin ya çêkirî nav xelkê me da û dilxweşiyeka mezin ya nav xelkê me pajêrê Duhokê û devera Badînan û rengê hemî Kurdistanê da çêkir bît çunku ez bawer dikim ev şêwazê hewar hatinê û qerebûkirinê rengê li dunyayê hemiyê nebîtin yanî li welatê pêşkeftî jî yani heger hadîseyeka siruştî çê bibîtin eger çend wezekê müsteqir û aram û îmkaniyatê baş jî hebin bes heta ku bişên qerebûya wî xelkî bikin yê keftiye ber metirsiyê rengê heyva derbas bîtin yanî wesa pisonehî nayê tekirin ji ber hindê ev e wekî dibêjin li Kurdistanê bi rastî nimuneyeka berçav e û ev jî dîsa ji wê hirsê têt û ji wê hestkirin berpirsyaretiyê têt beramberî xelkê me û beramberî milletê me çunku cenabê Serokî babekê mezin e bû hemî xelkê Kurdistanê بەڕێز سەربەست ناتوانین بڵین ئەم خزمەتی کە تا ئاساش ئەکرێ ئەم خەمخۆری کە تا ئاساش بۆ گەلی کورد هەیە دەتوانین بڵین لە ڕوانگەی وتە بە نرخ و پیرۆزەکەی مەلا مستەفا بارزانی نەمرەوەیە کە ئاڵێ شانازیە بۆ مرۆڤ خزمەتکاری میلەتی خۆی بێت بەێ بێشک جەنابێ بارزانیە نەمر گوتنێت زێرینێت هەیت لاپەڕێت مێژووە gelê Kurdistanê da hatîne tomarkirin û ev jî serçavê wê ji eqîdeyekê têtin ji hizr û bîrekê têtin ku ji keltûrekî têtin keltûrekê resen yê kurdayetiyê ye û rêbaza Barzaniyê Nemir wekû bêjin erkek wekû wacibek tête dîtin ku ew kesê bawerîdar bîtin bi vê rêbazê pêwîste xizmetkarê xelkî bît û xizmetkarê milletê xwe bîtin û bawer bike çi tişt ji wê xweştir nîne ku mirov bişit çakiyê digel xelkekê dî biketin vîca nexwasme pêgehekê hosayê bilind û pêgehekê mezin wekû cenabê Serok Barzanî ku perwerdê rêbaza
بارزانی نمر و دگل بارزانی نمر یه پاتیا پرورده کرنج بر هنده همی وقتا که وکو ارکک و واجبه که خود بینیتن که خدمت خلک کردستان بیتا کرن اواتشان دا بیتن و اب راستی جی اوکو ابرو که هاتی انجام دان و وان در روژت چوی و پانه یا خوده ده یا بردوام بیتن با قیناق دهاتی جی اوب خوب خو سلمینیتن که پیگه جناب سروکی و عقیده و ربازا بارزانی نمر خدمت بو خلک کردستان و خدمت کرنه بو همی گل کردستان بفرق و جوازی که سربست بخوا کرم کر یعنی بو یرین سرشتی گلو جیهانی رو ددن تایبت جی تایبت لهی ایگو رو ددن یعنی خلق نای قربو کرن جیهانی دشی وسا آنها ایرو لجزیره بوتان لباکوره کردستانی لهیه کی مزن رابو زراره کی مزن هاتیه دیتن لجزیره بوتان بس خلق نای قربو کرن افروشا قربو کرنی یا کل دهوکی و دست پیکری جهی شاناسی یکی مزن به فرمانا جنابی سروک برزانی گلو همو کسی گو زرار دیتی دیورن قربو کرن که سربست اف کسی گو در دورا دهوکی نجید وی در باره دگر تو ما آگاه دار بکن بله افروکه پراستی کار سرکی افروکه که او جهد بنهش کرو یان رخو دورت ریباره که هیت ناف دهو که داد چیتن ریباره که بچی که ریروی ویجی یه برتنگه و هاوی ناجی و آبک وسط دانینه بس وستان هنده جارا کلافا و را ببیتن آبک زور تداتتن و ضررت کتن دائما یعنی اوه جارا ایکی جینینه بلکه برینو کجی عینی اف حالت ریدای جبر هنده وکو قیناغا ایکی مدیا ام اوی بابتی چاره سر بکن چاره سر یکا بنرتی بو بتکرن 117 مال خانی هبون دوروبرت وی ریباری روی ریباری اف خانیت هنم وقت بجن گوره بریارا جناب سروک بارزانی که هاتیا پیشنیار کرن و جناب وی امر دا گوتی چاره سر کم بو و بو همیا شقاق بهات دابی کرنش نوعه که گلک باشو کوالیتی اکا باشو شقاق نی مقابلی هنده انواع خانیا شوی دوری را کن یک جاری نهیلیم بو هنده دا که مترسی دوباره چه نبیت اول سر خلکه که دیتر اول خالا رئیسی بو خالا اساسی بود وی بابتی دا و گوره او پلان و برنامه که هاتی ندانان صبحی جی دیسا قربو کرنا هندک خلک ضررمند اوه کل دورو برد دهو که او جیل منطقه سمیل مسیری که فیدی منطقه قدش منطقه اینیش که زاویته دلوان جهاجی همیا قربوی وان مالادن اوید که زیان وی کفتین و پاشی اولویت یا هید وی بابتی دا یعنی ایک اگر ما به تشتک نما و ایکی مثلا یدخانی خوب فرقی اکاته دا هی ما پلانک و برنامجه که برفره هی و الگوره اوی فرمانکو ما ورگرتی جیل وره ام ده همیا قربو کن قیناخ و الوقت که نه یه دیر وقت که نزیک انشالله پانه یا خوده و جماره که زورا ترمبیلت خلقیت چوین آنجیت شکار کفتین آنجی هر نماینه آنیت خراب بوین مثلا اوان آنجی حتی که او راپورتت وار لجنت تایبتمند بین آماده کرن و تخمیناتت پیویست بو بینه کرن گوره وان راپورتا هم ده اولویت دین کاری و قربو کرنا همی خلقی که زیان وی کفتی وان لافا دال سر امر جناب سروک بارزانی بله برنامه ما پیشه و یه بردوامه و صبحی جی ما حمله که پاکش کرنه یا مزن یا دست ده هبیتن چونکو بگاوه نزیکی پتر سات عائله و خیزانا ناف مالت خودانینن ما داناینه 10 اوتیل آل دهو که و پراستی جی خودان دو اوتیلا وکو خوبخش و دست پیش خرید در گهت اوتیلت خو وکرن بو هنده کو وی خلکی بحوینن و ناف اوتیلت خودام بکن حتی کو بشیم بزفرن سر جه خو آنجی جه بو بیت دابین کرن اوه جی جه ریز گرتنه و جه سپاسیه که مزنه بو
خلکی ما خوشتوی باجر دهو که خدا نتوان او تلاک و اف بله. هاری کاری و دست پیشخریه انجام دای. بله برای سرباز اگر به کورتیش ولام بیتو سپاس دکم هۆکار چییە پارتی دیموکراتی کوردستان ئەو هەموو خەم و بەرپرسیارەتیە خاتە ئەستۆی ئەی خەستۆی خۆی کاتێک سێری قواری هەرێمی کوردستان ئەەکەین پارتی دیموکراتی کوردستان خەمی پاراستنی قواری هەرێمی کوردستانێتی هەر پارتیش خەم و بەرپرسیارەتی بچووکترین گەڕک و کۆڵانی هەر شارێکی هەرێمی کوردستان و خزمەتکردنیە خاتە ئەستۆی خۆی. بله پارتی به شکل هم میجا خدا هم دامزراندن و حتی ابرو کدا خدا نا راستقینه یا پرسا کرده و کشا کردستانه و گل کردستانه جبرهند همی ریدانه کل همی مترسیه کل همی تشته که کته تا پیش پارتی دست پیش خره پارتی لیال پیش ارگ زانیتم مسئولیت خود زانید بر پرسیارتی خود زانیتن و که ارک اجتماعی نتوایی ارکک مروایتی آینی برانبری خلق کردستانه چونکو پراستی ام وکو پارتی اگر خلق گلمه دانه بیتن هر وکو بارزانی نمرد گوتنت خودات بجیتن اگر هزا ملتی گلمه دا بیت دجمن 1000 جار زیده تر بیتن ام دشنش کنین بلام اگر هزا ملتی گلمه دا نبیتن ام نشیم برانبری هیچ ناحزکی و دشمنکی خورا گیرینج برنده نسبت پارتی دموکراتی کردستان حوالاتی و ملت اولویت و استراتیجیت بومه گرینگیدام خلکی و گرینگیدام حوالاتیت ما اوه بومه مسئله که اولویه و الپیشی هر تشتکیه وکو پارتی دموکراتی کردستان جی وکو ارککو برپرسیارتی خود زانیتن و چنده. بله گلک سپاس و ریزداری که سربست لزگینج دو کل گلمم.